Okay, garaje tago board chair Gathaya Dennis. It was a Jen Goniwado. It's a good evening. It's Labor Day 2025. It is Labor Day. Aya mutara kiro katuge chiri ano ne muhata hata agite ja. Twaba tumenyithia andikani ati muthenya wa rucio do not expect a very productive day. Yes, and and please don't expect your bosses. You can as well have a field day tomorrow. It's organic girajiri holiday ira magacoko Monday. Yes. No ukiririkana kwa wafanyikazi tomorrow is a working day. Oh yes. It is a working day like any other. Kodo kivakia ugaga. Something about tufanye kazi. There was something I will remember it. Yes. Taifa tekelezi kazi. Ya working nation. Yes. Waja kwa nune ugete twa muthura weekend ire ajagia Thursday. Tugire bonus ya kaigana ya QB tho we. Bonus ya githukire tugire akaigana. Tugire ni agatatu. Na ni githukire kurigana risachira ndane ka kuria Colombia ri. Era kuria kihandago. No egiona imera ithano mwaka. It's like it is like a hanori o mifagi no emera mugudu. Nei karaga ne tanyeni. Adone mage kehinya ngite bonathi. Yes. Ya QB tho. Na ngimakameria mukohoro. Iwado makirana pagi nede. Aja koya ata agiatri. Riu kira turio kugurwo twariwo githuki. But you know, in countries where it is grown medicinal, they now can maintain you okay. Medicinal. Yes. That medicine can be misinterpreted. Yes. You overdo things and you know, go overboard. Yes. Okay, maudu mothe. Anywho, on a contract with Barbary. Umude tugire nego cigana babera nagira ki ni be nego ithathatu auga ngo ithathatu riu umude tugiakwa twane ithathatu to ikabithitio mundu ki ngo ithathatu cia baba ciokaga anyuari kana manthiri ni manthiri muthoni kana ya anyuari ithathatu ciokaga aja ti anyuari we anga ni mweri ngiri ithathatu mweri ito kuria ngiaturutagira agikirutaga ku no ni campaign ngo ithathatu mweri hau reke tugiona wewe wana kuwa kipewe 6,000 sitoke wapi wewe unataka 6,000 unaangalia banki yako mpesa unakuta umetumiwa 6 kwa sababu umepea baba kura. Katuga mubango cio ndungigithi ko ni manthiriri. Yes. Diro no na ko ni ire to ngiri sustainable. Ona ndungiathire mieri iri. Hapana. Andu mangeikirio rimwe mweru ri umwe bange. Kana tuneo mieri iri. Eno yagicikohe cia andu ithiaga. Mugaturume kai utari kindu atwiriire. Mugaturume auga Jehokai. Mwe kumutherire mugaturume ri na mundu ungi weta Abdul Badiba kana etagwo Dida ndari kuo giki gia 22 iri ari kuo kiri ari kira kingi gia 17. Yes, I think na 13. Actually the most candidates are maihuri aduari. They are measuring on hot air. Na wairia ni mwaki muimire tigiti ni navugite mwathula mucie jau. Well, yo cia ni kiciarite giake ni kihana bit more realistic. You see, he actually tried it in Murang'a. Na andu makeo ng'ombe ya iria na itina ciake cia haci wekeria titina, what are they called? The seedlings, the trees. Yoguru haci. Yes.
na milio. No riu jauri Jao tiraithi nene sikia kilo cia kururia ile maendera kwa family ile era nagira ngiri 3 kila mwezi arutere anduku iyo ai cia kurono barari no raira era ne erire ngiri 3 ni arutia wira kana ni akenya othe akaugite I think vulnerable andu aria matari na earning yes that is the unemployed na aria matari na it was like I think the unemployed benefits before 40 iria cia murimo naki no ikuwa ndu ni marihagu ngiri 3 mweri ku thirikari uga ikondo ri wira it is their fault. In Africa that it cannot be their fault. Kumatini ya oidada tu ni maigago wega kwe nginya shelters. Yes. Gwodo ri wa wikara. Thirikari ni ri handu ngithi wirekie ugutho breakfast liko ri BB bed and breakfast. Yes. Ya thirikari. Go kwa eko mutu wa thirikari wari ya nginya ni andu aria mehotete ri. Ekatuge rufusita kila mwezi. Muri na andu aria meku ni megwitwira ri there are those shelters na sirana go ne thirikari murimo hapa Kenya. Yes. Ya tara nyumba icietagwo ri ici cirakwo ni mugathe tawatia affordable housing. Yes. Kugituka cile shelter andu aria matehote teri ungiona cima mani yatigwo gicegu Lairera leire ngiri 3 manthiri to poor families and the youth to bridge the poverty gap. A pipe dream. You know we have been in this country, we know how things go. Tawono kubadiwa luzita. Bere baregia biariri. Yes. Who are poor families? And who are the youth? Toto de ona bisege adu akotu. So where do you put the mark? Yes. Yeah, this is poor, this is not poor. Maybe you can put the mark on who is the youth. But who is needy? No, Kenya, everybody knows they are needy. Yes. Ginya are able. Ona kwe mageshia magetia mziga. No rukiria kinene ni kuria cingira uma. Tondu tre cari uria tumio. Aiko ginya bunge nigetha marekererio CDF. Mahava guthuru tantrums. Yes. Na bezecho tongira cia mukiana thimu ine kane andu turara raini. Thimu ine ni raithi tondu hakwa ri raini no haumire kara. Wega muno. Cihurwo mateke. Mutingineo vari vari. Wega muno ya. Nitubangitwo ni Jacom. Teira cia baba. Baba kia. Na no ari na baba kia. When he is now in government, he can implement that. Ai. We mwene uri waigua cokerete uhoro ucio. Ona atawe kiririkana. Ivyo turamuririkania. Nisema elfu ngapi? Nani? Nikamwambia nani? Ilikuwa mkutano gani? Tulikuwa tumekunywa nini? Mimi right engineer. Nikasema 6,000. Ulituambia 6,000. Ilikuwa na maanisha baada ya siku 6,000. Baba ulituambia usisi funda labo. Utakuwa ukitupatia 1,000 ngapi? 6. Mimi nikasema hivyo. Kwani mimi sina akili. Ona vision karia we mwena ndi ariganirwo. Ai.
Kĩrĩa ngĩikara tu nĩ the keywords ta gũkomboa Kenya kunasa ona ta ĩkĩririkana manifesto ya NASA na nĩ kwarĩ ya kodi ya NASA na ya Asmio. Hadi nilisema wakulima tuwapea nini? Sasa niliambia na wapi? Ulikuwa wapi? Mimi uchezea mimi hiyo video. Murugia bila kuhigia kioneki yake na ruo ni mojao. Na hasi. Mojao ndio tugiota nginya gwika kindu gita audit. No rithina ni ati nacio njau no iheirwo mundu ina gwa kureithia. Itoru ndu ikio njau no raikara mwikithandu buru. Okay ye. Ukira ukinya mayo kaigwa ma. Ere yake ki. No ne mekuo nacio me mwiki. Maigwa kwena njau. Oya winukirie mukuru. Kana magaciendia. Yes. Mundu wothe utari njau turacemania Kasarani. Ongiona andu magura kobo monekana ni arimi na burodi ndio ndo ikara Mathare North. Dalo iro kwa Kairo. Akagire njau gathara-ini. Luli ni njau turahe andu Fulesian bewire ya Mulungaru. Reure. Because it's old school Thursday before we forget. Tugithoma ri nitweragwo uhoro wigie is it our sources of energy. Yes. Of course don't twana gwa kile twaririta muno na kione firewood. Iyo niyo yari most relatable. The quality firewood, kerosene, electricity, na nyamu tutanyita yeto LPG. Iyo rugogori. LPG de na kinya rugogo tene by the way. Asa. Yes. Na rira kinya ite a lot of excitement. LPG ni liquefied petroleum gas. Niyo yeto gas. Niyo gas. Yes. Anwa iwa sagia ndo magishukuo. Ku arahikire ri. Muthoni arahikire kundu mararuga na gas. Kwa maendeleo. Nyerehere irio ndogo yangu. Maruga na gas. Ona nwathi ya rwongo. Ukaiwe rwa tiriri. Ni mungieterera turuge. So inyo ne moe merugire yao ne procedure. Koge yaki o mwaki. Urutero na koru. Na kurugwo. Mukero twena gasi. Twena gasi yake hororo matumbi. Iyo ni ciwa. Acio na meko cioka gicagio ro uguo ri. Citiarugagira riko. Cia meko ni kuria. Table room. Citiarere gitagwo riko. Meko ni ati burum. Na yaru gacokio na the. Na theini. Mutigoke kwicina na ke. Na gas. Tondu acio reto ni mona this is a canister. It can explode anytime. Riu yarekia wira ya horiuch. Ke hore tware ki. Igatwarwo na theini. Yes. Mbere yo riu aria moneka me thita afuri. Aria moneka me thita afuri rogo utiari thitima kuria kuigira titana. Yes. Timiaka meige. Yes. We are talking of about a decade. Yes. Thita afuri iria ciarugana kindu gitagwo thitofu. Yes. Kerosene stove. Yes. Thitofu. Na tiandå ingä maumire magä expertise ya gwithirania ngima thitobu-inä ndä kwambire gå ka thitobu ä nyoika njua kari matanagia initiative ya gå thondekera standi rä thitobu tene yoka ä nyoika ä rå ngi å guo å ngä athire må ciä kwa ndå iä kå ramba rwä he rå yamba kä å rä a kä otherå ke mwaroraga å guo kwanja rä u
ina tambe njega istari hiu ni aruta kamwe ka buru tanga gakakuhiriria kuhana wa gas yes hau ni ciana nyingi ciamenyaga mwaki reka kuma ona thitofu yakio karona gatoe kwaria thitofu yakagua kamenya ni mwaki kana gata na menya na tawa ngirathi yes andu aria mari thitofu mari atare rugongo you see even affording kerosene yes was also quite an expense because that was a machine that required fueling yes okay never mind maguta matiare goro tene titomu thini no gutweka uga uruge ngima na nyeni cia family ngima na thitofu ndio matiendagio lo kare hindi yo tene acha kuhindi maguta matedagia ati every shopping center actually wona mundu na kafuyu ukamenya ucio ni arithie huhi gwitu miakeo ungionekire wakuga kibugu kia maguta tawa yes we no wamenyeka wathie mbiri yes kangi makana kiriraini kano saya kibugu kia 5 liter ukamenyeka we ni uguthie itherero ukamenyeka na wewe gauta wegari no ririkiria haha ini irio nika maruheta gwathia ko mahezi yes na maguta tawa kaini ni maroragwo muno tondu kibugu kingi ngara uko kwira kindu ta mucere ucio ni watho no wathuka iyo no ora igo na matatu-ini cia tene iria ciari cia face meal yes tubugu twa maguta tawa twacuragio na mwena banja wanja ngathi-ini ya guthie keria yes na muno ni angierehire bara itura kabugu wake gacurũrĩtio atigirwo karia kegitingia na gake kauma jaza 5 liter kauma full tank kabai gake akwaja riu ni thitofu ndiaka ugiakinya gwitikirio gwakia thitofu ni wakothia ngititumiaka ni nyukwa wa kagi kana ta kona riu agucia ndambe hedu cia ba akoro machini yako batia ne yahurukire mundu ndiaikaraga acha ndiaikaraga machini yako batia ndambe yes aba egathanga aciro wakagia thitofu omukiru geke yabatia neka horokera mataye za yother okay kupenya mone horokeire na hora iwa tora sa yocio he ihorire na ni othati nenge horire oguo no mwako giatangire maguta tawa to no wigere itangi ni omehingure manifold nyamu no ohore injini de ari ndawe no ohore buroko manually otindeke no choke wethe kahiga gakumitira ndikahorokere ringi yes na riu ingegire malaria mauri nginya mechanism ya kumihoria nayo ni yakati ni harito yacenjagia tondu ndungiharũrũkia yake atia horie ici waharũrũkia ri waugago ikahora yes ũngĩmĩhuhe hana ũguo he ũndũ yaikagia mwaki ũkona nĩ kũmũhurũkia mwĩ famĩlĩ ng'ima rĩu it was up to you to determine the right amount of water ya kuhoria thitofu tondu nayo ngĩingĩhia mau maĩ na nĩ hĩndĩ ya heho mworia nyoni ĩgĩkania ĩtĩkĩre gwakana aca rĩrĩ ndĩ thitofu rĩ he ũndũ rĩu yakinya kũgĩa malaria mau magwakwarũka na kwambatari nĩ yatoaga ũru mũno yahorio ũru nĩ waigua andũ othe maranunga ndogo yake ya thitofu that was like cologne rũgongo
Kunuga thitofu. Kunuga thitofu. It was like smelling Club de Nuit or Sauvage, EDP. Kuneta kunuga marashi manugi wega. Oiga kiki manuga na thitofu. Igere nanuga. Ukite uranuga kerosene pump. Kia matiruga nago. Ando nanuga vivino. Hey, ndio ndo mananuga thitofu. Ona muthuri anuga thitofu akiheagwo handu. Rema otie matashi urolagio. Na ndo ya thitofu it was carbon emission. Na nĩ yaikaraga nguo-inĩ. Ini yanyita ona okira perfume cia iud perfume. Leo thitofu nĩ getha yũke ku replace one. Na maita maingĩ arĩa maruga na thitofu rĩ. In your lifetime ya primary na secondary rĩ. Thitofu ya replace go rita rĩrĩ. Rĩmwe tu. Yes. Na yoka njerũ muona ata mwareherwo FRR. Mũgũrĩirwo stovu njerũ. Then ya kũra nĩ yambaga gũtiga kwamba boro. Ndũĩ ũrĩa air intake ya cenjia. Rĩu ndĩyamba boro igua. Bro. Na hendo ya ripuka kagarũra cai. Bro. Motive andu arĩa manahũra thitofu iteke to hatie kothaci akoragwo emergency. Oigua leke wa mase Thitofu. kata thitofu ena gũtũgera ngero ya gũtho iteke cikaumania na nyau Wapati mwena wayo. yes mũripeage baadaye. Yes. Rĩu thitofu nĩgetha yũke kũhurũka wega rĩ. Nĩgetha rĩu metho atia aya marora ngari ya gũthwo ya insurance. Assessor nĩgetha amĩra itof. Kĩrĩa gĩakorwo gĩtigarĩte kĩ muoyo no itangi rĩrĩ akĩ rĩa maguta. Yes. Fuel tank. Na rĩtiateagwo. Avana. Rĩmwe rĩ nĩ rĩatuagwo thani ya thoguo. No itangi rĩu nĩ rĩahingaga mũrigo wake. Wairia. Gatangi kau ũhũrĩte gĩtheri jazari. Ũcoke ũtukania na iguna. Nĩgakua mũrigo nuthu tani wa gĩtheri. Acio ũngĩekĩrĩirwo ngima hau na ĩkorwo ĩna peak visible. Batian is visible. Batian Lenana. That one is called what? Wone ngimeo thanio nĩ irio. Yes. Nĩgakorwo gekariku we. Yes. Irio mũhĩrĩga kwanja wa serious. Yes. Na thoguo akarĩagĩra gũtarĩ ageni. Na kaingĩ mũno karĩa rĩu outdoor mwe outdoor. Onana ona ũkuire thoguo irio icio rĩ. Nĩ waigua mzae. Mzae ahekiro. Na nĩ tene andũ marĩa rĩ tondũ one andũ matiarũmarũmaga. Yes. With kushura rogo ni ukora people have meals, small to buy things on the go. Hĩndĩ ĩyo nĩ wakoraga mũthenya wanyu ndũma ya irigo ĩigaranĩtio ta nyika plateau. Aige gĩcigo kĩa mbere mũrĩ ona inamia thubu ararĩra fuel tanki ya thitofu. Ararĩra mũtũngi. Noyo nĩ ĩrĩa ĩtarĩ ndũrĩku. Yakinya gũtũrĩka rĩ yarere gĩtagĩrwo semi solid tocũrũ wa ngui. Ũcũrũ ũngĩgaitĩka ngui nĩ ĩkire atĩa? Nĩ ninire. Ningĩ nĩ
ya dhani ya ngui kiona muka nyagui ni amanya dhani one ndure it was a race against time. Mkaigwa kurumana mukamenya ni akatia nina imevipiga vita. Kwera kuhinga murigo wa irio reitangire uri athitofu no umuthi undoge hota you cannot ichakire irio thufuria nuthu no manya mucere thogu no mwaka angiambate irio pi de muru hirio obero nyeri hirio na kewega Wala mwakio ugo mukora thogu sare ya bunomo murire akidireiwo mukimo hau. Yes. Ginya muiko geku okanio. Iyo ginya Iyo icio ya mohoro ma BBC magathira na irio bakuri. Ando ni mongereirwo kanyamu. Acha. Ngai ndirakwirire. Gutira na dalili. Kuratuikino na rastia. Yes. Rastia ni kwagwetetwo andika ni mongerere 6%. Yes. Iria ai kimatari mekaguo. Makigona nyo ni muramenya uria kuri. Siga igothikiria na njamu thiini. Mathabu ni wake. Mathabu ni wa maya. Yes. Riu tuko tu hapo. It was a tourist day. It was a tourist day. Yes. Na ngomuthe utiuma na maundu maingi nyamu ne thirire tene. Yeah, you see. Rimwe ni aginya kiraudi. Ukajia kuga ni undu wa itu. Etoko murekereria tene. Na no tu kwenda kuohora munene auma na mabata kundu kungi. Na nikiri to yandu huku ni mukamaga. Timurekereria itigacinwo niki. Ni iria. Ugakiohora andu tene. Tanganyika ni maikaranga niguo aranjira. No actually riu riria guku maundu mathirire ri. Yes. I decided to take a look around. Yes. Uria na nibati kuona niki majirani maitu mekaga. Muthenya wa Labor Day. Yes. So nikaingia tu kwa mtandao. Ndajia na Tanganyika. Ikule kwa mama. Na reke tuga igogona ria oriumari ona actually ritirathira. Yes. Niliuke. Kuria mobilization ri. Lakini nataka uelewe kitu kimoja. Wale watu wa Tanzania, serikali ya muungano wa Tanzania wanaelekea kwenye uchaguzi. Imena githurano mweri wa 10 mwaka uyu. Sasa mama hawezi taka kiwanja ambacho kiko tupu. Riu kuria nakuo. Yes. Mwaria thutha wa mwaria. Yes. Mama Samia Suluhu. Mheshimiwa Rais wa serikali ya muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassani. Mimi ni mkuu wa mkoa wa kata. Itifaki kuzingatiwa. Kundu kuretwaga Singida. Yes. Babura make bururi ma Tanzania. Oh, Singida. Singida. Ndojo yeta Longido. Hogethi Arusha. Huko kuretwa mkoa wa Singida. Naam. Kwa hivyo kule ni mama tu. Ku ginya macha daisi mama maihuire kiwanjo. Yes. Ginya aria ahare mbere. Guest speaker. Amwe mena macha daisi mama. Tatiga. Yakwe mawasiri meguthe mama. Yes. Na inia riothe ngu. Yes. Musifi. Mama. Ni mama. Yes. Tundurisu ni auma kuo. Acha. Yes, yo. Eko ria kwaguka. Uganda na kuo rio. Wakagu. Uganda na kuo actually na hinde president yaji akwaria. Yes. Na mabirie rucini onao. No riu acio mabire mahura military show ta mathame. Yes. Undu ucio ni ukoro wi uhana nyimbo. Hari Museveni. Na kwaya cigana ona. Yes. Na arutwo na mashairi. Riu mataroka kwarimba. Niguo. Museveni no mwakeke military parade. Where is the Air Force?
No, let them pass low. Muhoshi. The aeroplanes are passing too high. Tell them to pass low. Where is the tank battalion? The paratroopers? The army? Where's the navy? No, do they have a navy in Uganda? Are they landlocked? I'm not sure they have. Well, they would have, but they don't do much because they don't have a lot of water bodies. Yes. Lake Victoria. Yes. The leader had to show his might. Yes. His military might. Yes. Na ndio tikaijatida agithoma speech cia kwandika. Asa you know maundu maria ahitukire miaka yo yothe ri ni mwana rita ona kanya. There are some young people who don't know where this country is from. You allow me an hour to explain where we are from. After all, rebairia tongoretie ni nyingi. Yes. So he knows the sequence. Definitely. Koguo kuria Tanganyika ni marauga maito ndacenjagio. Ni taguo marauga na gikou. Tonda kwira mundu wothe unyitire kamero nginya aini. Yes. Mama Samia Suluhu. No ndona aini makirio bakuri-ini. Na kuria nakuo kirindiri. Yes. Ndakwira kuria Tanganyika mobilization ni megwikite. No ndirakuona we mama ri. Ndungienda kaundu kau githura no gikuiririe ukorariria andu mena kiria mataganukite kiwanja. No mwakauge muangalie watu watoke kutoka Dar mpaka Moro, wachukue mpaka Moshi, walete mpaka Zanzibar ikiwezekana. No somehow niende dake nione mabura ma Tanzania away from politics. The shenanigans, yes. And I think we need to send our crew in Tanzania for benchmarking. Yes. Ni riaone ndona rire igemu gukira na guku. Gweciria tuuriri yarabatara thio ku hanini a benchmark maundu mere matatu. He needs to run a few things here and there. Yes. No, it was theirs was pomp and color. I can only imagine. I didn't watch it, but I will do a recap. You get it on YouTube. I will definitely give it a C. Korea yuma pomp and color. Yes. Where bora useme mama. No they but they divo vaguo ori okoraga kwena eto ati county commissioner. Ali jono. Matikare pade. I don't think we should. As you know, again is an international thing. Yes. This is the amalgamation of the workers union. Anywho's. Newima. Uko namna hiyo. Iko chojo. Yes.